Ingane zakwethu ushubile isimo laphana njengoba ungizwe efunwa u1 million wokuxolisa laphana kuMalema. Sawubona kupina ku-platform yakho lomuthi njengamanje kubingelela yena Mathinda Costa mzimqhubuna amehla kabanye zibaqhubela imali twazi. Ngana kwethu ngabe usuku lokho lokuqala la ngicothe ngizokulungela upress subscribe button wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufala ama video kube wena oqala uthola notification. Ungezwe umkhono kuthiwa akaxolise noma ke akhiphe u1 million laphana ke ukuze axolise kuMalema ukuthi wambiza noma ke wathi udayise izwe ngo60 million laphana ke ungizwe ubeke esephendula wathi ngangikhulume mina ngenyoka efile uJulius Malema ufana nenyoka efile into engeke isavuka akahamba ejele aphume walahla ithuba limfanele ukuthi our generation ashintshe ukuphathwa kwezwe kodwa yena wadawuka ukubusa wanyanya uzulu ke waphinde wazothatha imali ko Point Engineering balutha iVPS bayiqeda bangene kuruleni bashaya babhuqa manje badla imali yabantu bangaphandle bathola $60 million beqhamuka kwamazweni angaphandle oJulius Malema anginendaba noma ngenzani inyoka efile ngithi mina isikhathi sakhe siphelile. Julius Malema umgodoyi udayise ngabantu baseningizimu Afrika ematweni bokufika angikwesabi mfana wami hamba uyoyichamela la ukhona. Angilibeki lapho mina nginsizwa kwaZulu mina mangifuna ngithola enkandla noma ngithole khona ngikona ngizomsendela location ezela kimi asakusika sokudlala manje uJulius Malema upolitical devil but osopolitiki bamsaba nomongameli bamesaba simesabi ke thina injaji yithi siphethe manje futhi sothatha lelizwe silungise liqonde lithi ngqo ama-drugs utshwala kuvula utshwala ingane zethu idaka ubusuku nemini zidayisa ngemzimba ihlaza lenzeka kulelizwe.